Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар аввали видео мехоҳам дар бораи курс, аниқтараш дар бораи яке аз иштирокчиёни ҳамин курс каме нақл кунам. Дар бораи Сумайя, номи каналшон низ пухту пасҳои Сумайя мебошанд. Дар ин канал шумо бисёртар дар бораи пухту пас, влогҳо аз шаҳри Ялта ҳастанд. Беҳад видеоҳои шавқовар мекунанд, пухтупазҳои аҷоиб мекунанд. Ҳатман омада дастгирӣ кунед дӯстони. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дароен ба ин канал низ аҳамият диҳен, бинен ягон камбудӣ дорад ё ки не, видеоҳошонро тамошо кунед, баҳо диҳен ки Сумайябону аз уҳдаи канал кушодан биромаданд ё ки не, видеоҳошон чӣ камбудӣ доранд ё ки камбудӣ надоранд, ягон идеяҳо ё ки ягон маслиҳатҳо бошад, агар ҳатман нависед. Ман интизор ҳастам. Ман омада ҳамаи ҳамон видеоҳошона тамошо мекунам. Комментарияҳои на танҳо айхидама, балки аз ҳамин иштирокчиёна низ мехонам, мебинам кани чӣ маслиҳатҳо бошад ё ки ягон камбудиҳо бошад ки ҳаракати ислоҳ карданро кунем дӯстони азиз. Ва раҳмати калон мегӯям дӯстони азиз ки шумо дастгирӣ кардестед мана, ба ҳар як ин блогерҳо обуна шудестен, фикру ақидаҳотона навистестен. Ман беҳад хурсанд ҳастам ки шумо ҳам хеле дастгирӣ кардестед мана. Раҳмати калон дӯстони азиз. Ман ҳатман яке аз видеоҳошонам мемонам, тамошо кунед ва бо пуррагӣ ин видеоҳоя метавонед дар канали пухтупазҳои Сумайя тамошо кунед. Дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. имрӯза влога сар мекунем. аз магазин рафтан дӯстони азиз. камтара хостам Ялтара барои шумо навор кунам. дӯстони азиз, мо аз магазин омадем. чӣ харидем ака навор кунам? ангур, хирмо, чормағз. дӯстони азиз, ин магазин омадем бо тайёр кардани хӯрок. камтарак макарон ош мекунем дӯстони азиз якҷоя. бо мо бошед то охири навор дӯстони азиз. равғанша рехтем бисмилло гуфта ҷӯш шавад, камтарак бо навор мекунем дӯстони азиз. равған нест, ҷӯшид. дохтем дӯстони азиз. бирён шава бо навор мекунем. баъд навбати сабзӣ биёя бо навориш мекунем дӯстони азиз. дӯстони азиз, инҷода аҳамият натиҳен. ман ҳозир кӯдакоя саҳар кати роҳӣ кардем. садик шавҳарам кати рафтан. худо ба шукр ин саҳар Сиёвуш низам хел орумона телефон Сиёвуш саҳар кати орумона рафтак ва ҳозир манам хел тайёр. ман духтур рафтестам. овози Салмон биромадак. Салмон кати дукаса ҳозир коляска кати мерем берунде ки камтар шамолай, лекин офтоба ки хушрӯ ҳастак. анам хел ман тез равам ки аллакай фарёд кадестак. дӯстони азиз, мана наконец-то мо кӯча биромадем. Салмонона коляскада хеле хазон рехтагӣ заминода ҳама ҷо зард. шамол имрӯз берун шамол вай хунук, офтоба кам боша хунукай. ранги хеле ки зимистон да офтоб мебурад, ҳаво хунук не ки офтоба хастаку ҳамхе. мо майда мерем. момош занг задан, ждат кадестан биёен гуфта. барои ҳанӯз меволи саат 10 нашудай. тез равем. вай рӯзе ки кӯдако кати ҳама каса рафтем, се каса, сета кӯдак кати. умуманам хол видео карда нашуд, барои он ки Сиёвуш инҷиқӣ карда рафтак. як аҳвол бигӯем. ҳамаи хел мебинед ҳамаҷо зард. вай дарахти дигари забзард шуда баргош рехтия. Sanga nima kelish kerakki? Daraxtlar bilan zabzardshdagi.
دوستان عزیز من اینجا در آچان با آش کردین یک دک سلاتاشون تیار اینجا در ای وای خدایم بیرون هوا گرفت یک افتابک خوشرو بود سحری و با هوا گرفت قپم شد گرفتین شد دم خورده گسته چند خشل استده این داره ها تو نه حاضی زمستان خنکه که هوا رفتن میگیره دسترخوان برام کردم دسترخوان برام مایده میکنن نه مرده که مایده میکنن ها نه نه ماماش آش تیار کردیم دوستان عزیز ما نو آمدیم ای وای ای دختر خانی ماماش شوهرم با شکلات آوردین منده شیر آوردین باباش ای وای مچه در خلازینی منم شو این 2 لیتر وای اینجا ده با اوچه میکته وای سوتکا پدرک کردین ترموس ما سوتکا میگویم ترموس میگویم ای وای خدای من خیلی ترموس شما خنک بکند گفته و هم امروز 20 برای می خاطر با فکرم را گه نخچون های چی از بینم و اینه بیدن چنقه این کلون داره هم خیلی کلون این بینین چنقه این 2 لیتر ما نمیدونم این 2 لیتر باشه یا که 3 لیتر باشه بهت کلون هسته بینین چنقه کنید 2 لیتر نشوندگی هسته که بهت وای بده کلون بده اینجا ده من هم خیلی وای کنم سرامیت کنیم گویم من این و این هر دوش برابر استدگی هسته همان اینجا شوهرم هم آمدن علاقه آش آوردن نو با کمتر آش دادیم برای کودک ها گفتم خانه در خود بود مفتم نتیه با شورانو آی خدا بشکر این کرپچه یکتش خانه آچام شونده مونده بود وای کرده بودن دختگی نبودن دختیان شب باید گفتن گرفته برای هنه میخیل ساعت 2 دوستان عزیز ما امروز 2 کاسه پاکتش یک طرف مونیم 2 کاسه شوهرم کتی شوهرم مجبور کردم که تا که کتی من شته و ویدیو کنیم در کانال ارزنده بسیاری ها میگویند که در برای شناسشویتان گپ نمیزن شنین کنیم مجبوری کنی گپ زنه نکن گپ زنه چی گویم آخه красавчик بچه دوستان عزیز اینجا در چای مانده ما چای فوکس نیسته برای اون که این سوتکا اومندیم ان همینا این درونش آهنی هسته مثلا بیرونش آهنی درونش هم آهنی هسته برای همین اگر که من سحر چای دم کنم уже ابیتی خنک میشه خنک که خیلی شیرگرمه کم نیم یخ میشه دویم برای همین بعد همین سحر ابیت شب من چای میموندم و با امروز اینا آچم توف کردین گویم و این خیلی بده گویم من خیلی هسته این ویش و من درونش بینین دوستانی عزیز با من خیلی چای قوق گیرک داشته و پیش من معقول شد من هم خیلی آدم هستم که درونی پیاله چای قوق باشد من معقول نیستم من نمیفردم خیلی چیز و این هم خیلی چیز داشته نغز موک شدیم دیدیم گفتیم درونش خیلی بهت نغز با همینش نغز که مثلا درونش در زمستان در یگون چی می اندازی مثلا یگون اپلی پیخه ها یگون ویای
ман гӯям фруктови чой мекунӣ ягон чои алафӣ мекунӣ удобни ҳастай биҳадоз ман мешумшаю чой дам мекунам салмона бинен намондеҳстай мо нав шавҳарам качи дукаса видео кардем салмони хулиган ғам додак имрӯз кам тараша кардем ман ҳозир ҳаракат мекунем ки монтаж кунам шав ва шавад агар ҳамин бегоҳ ё ки нашавад агар бегоҳ дар канали Арзанда насиб иншоллоҳ ки мебурад бовар дорам ки ин мавзӯя бисёр аз шумо интизор буден ана мехел дӯстони азиз мана кӯдако аллакай ҷогашонда тайёр аз сабабе ки садик мерам бо саҳари барвақт мехезанд барвақт саатои ҳами 7:30 пичин даҳави ними шаб майл шози мебиёрам шам шумоя мехӯред нилуфар инҷа нилуфар вообще иштиёш нестай мана бинед ними шаб да бо корбораш фақат китоб навистан китоб ози бо китоб хондана сар карда фақат хушаш китоб да лабай маш мон кӯдакҳо ҷобаҷо кардам то ки вай хораванд штоби бо саҳри гӯем нормални хезанд соат 8 барои то 8:30-9 мешавад уже хоб меранд гӯем ман то ним соат мультикшона мемонам то телевизор мемурад то исусу ман гӯем соат 9 мешавад қариб ба хоб мерам бо саҳри саатои 7:30 уже мехезанд ман аллакай вай видеои дар бораи шинос шудан монтаж карда видеои канали Арзанда да мондам ша аллакай вай барои ҳамин касе тамошо кардаги набошад ҳатман дуромада тамошо кунед канали Арзандада фикротона нависен комментарияда бо насиб иншоллоҳ ҳаракат мекунем ки ҳамин хел видеоҳо бисёртар шаванд ана михел дӯстони азиз хайр дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатона эҳтиёт кунед хай намегӯи нилуфар се намуд хай гӯ хай нагуфти ку хай накади ку ана мехел